Iya mak darah mak galunge mak pak gurue dangkangnya ko pasai lawe mak balu palarilo kumanang ya gamay aja ta palarilo kuilino kadapi ko yasam iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bolana ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tu dah sebelum lo darah tania kengi maka dai puange tapas salama kak meka lo sapara ngidale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih unolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu jokka ni siaga ta talok kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah nah sebab nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo sapara ngidale halala keluarga nabi wija-wijanna nang kawat dina pandrengan maka itu adalah jihad fisabilillah. Ya aja tak ada lobby masih kita nampak ya tu namanya kama kokoi maka ada akhirat sama dunia selamanya ada sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham nah saya ni rumah sampajangnya selamanya ya ko mak galu na dinagangkan nah masal salahnya tu tabahangi ya ko loki pasai mak balu lo mi sapa tu dale halala loki galunge loki sapa dale halala tanyakan metun apa ngolomi matoi namoje de ni tepu pakanya kibani rampan na nyawata maka dalo sapa-sapa dale halala kasih ke kamu wadi wanang keluarga aku na wading angka tu pakai untuk agama joka ni ina riasa maka da pikui carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan ngapalang akhirat bahaya tu si balikan na angka tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan kega termasuk pak dakwah termasuk na bangsa nakut ina me joka na me ampal lo mina nama nawa ya ustaz capu na ya tu jadi aja tak ada ya ustaz ko joka ita pahalamana belum tentu to jadi aja tak ada ustaz ba malolong de namu ini pak darah namu ini pak galunge arogia ngapatu di koloki magalu tak ada lino mi rotanya akhirat jama-jama patu yana tu ampe ko to melo salai bola monrok di cinampak pakajaki rampan na nyawai ipangoloi alewe ko pong Allah taala neka polo sapai dale halala mun tajaro bija-bijaku kasih ngupan rehi iya naro nang katuan di ngupakeun tu agamamu angka pe taruntuk de gaga taruntuk manasan yang katalolongan ngapalang akhirat iji loki mak baru makotoro meka lo pasai ka kama kasih wadi dale halala na dengi pong Allah taala nang kawanong bija-bijaku pake pasikolai maka itu jihad agama itu aja tak ada lo mabalu ko pasai lino mi de akhirat matu yetu ukuni na mega tau tasalay nasaba de na pangoloy atin na sebelum joka yana tu ampai nia poko ini to mak jama ko kantoro makalo ki perusahaan mak jama perusahaan aga tonri mak jama atau ko ki tu mak batu tak nia kan begitu aja tajok ke bawah ini tu ampai perlu nia Pak tajok ke bawah tu dia kak kong ke pangoje nah setelah pangoje nak ke majara cicilan motor pangoje capu nanya tu cicilan ni kan mau bang aja di ni ro pada beti bu benasar tamela mablu balu dia ke ilolongan nak ke majara ngarisang tahu kunru ya tu aja ni ro tanah mana baik gini kami untuk keluarga nasabah nakan nai dalele ko keluarga yana tu ampai maka da innamal a'malu binniyat sininna malai opinya tak datuhe gatalok kumana ni ro ini tu nonroy jaja tak kada sampajang jama-jama lino jama-jama akhirat angka tahu mas sampaja pak jama-jama lino mina lalu artinya tanya akhirat sampajana ya mempe lo mas sampaja pak mito do manji cale ya namanya lo pemilihan teraji lo mabere jama sisa na terpilih dengan kanong ba itu jadi aja tak ada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maga apa melo ngipite jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama nah sebab mega tahu mak hanya membungkus agama ni yang kurang padahal niya ini nonroy jadi itu tuh pak ya tu ampai angkat tahu ko tu makan magalu maga de mesti itu mesti ka ya nanti ya madari po datawe makade ko milaw do ko aja na kumana capak na ilaw do nga ngipa dara na dupay tanatanan na ilaw do nga ngipa galungan na dupay ase na ilaw do magay nena de do dupay ase na pa galungan de mo andre warra iya ibayangkan ni gare ya na de na dupay ase na taw sidrape pa mega taw Kalimanta de andre ya na de dupay ase na ta na sa mamagi warra na sidrap lagi lokoro
Ya sia kampung kita main asa warna polisi dah. Weh. Ya si warna polisi dah. Obe. Ni magai nasa bayero kan jadi. Ya tu ampai pak dongang aja no ko bakampot ta ilau dongang ni. Ilau dongang ni rumah belai ro ko mayaga ko mati. Ilau dongang aja nama cika pak dongang ta aja no koto ngami bawang. Itu doa itu penting. Melangitkan doa istilahnya, itu caranya supaya doa itu menyeluruh. Ilau dongang nasa makom itu si sele-sele. Ilau dongang bali bolatan madece. Apa ya kosogi bali bolatu pasti kato talolongan. Kecuali bali bola kaddi. Atau je tu bali bola. Maka seke mogok pioto na meso.